Are you panicky with the level of low AMH in your blood reports? AMH is the anti-Mullerian hormone that is released from your eggs. It is the indicator of the balance of your eggs at that particular time. It doesn't indicate your chances of pregnancy at all. So even if your AMH is 0.2, you still have a fair chance of pregnancy. Tang hadian baka Khasi Hills Autonomous District Council kalshem ekarai ban mana teng ban 8 kilo ki marep hayaudo. Ha kasi thoding jogatayau ki executive member jangka Khasi Hills Autonomous District Council rengkat bat kahima meliam. Kila let jurip eke yaudo ban ya kendo ya kinong rep. Bakem dai ban syasho ban 8 kilo ya ki marep jongki. Ya kini kejing jurip lelam da ke Kongres Mary Kharpuri kebalong ke executive member ke bakmi eka yau. Rengkat ke jingadan lang ki Arngut ki executive member ki bekentop yo ba jambor war bat uba taibor lang pathau. Bat ladon lang ru usiem ke hima meliam upa iem aina manik siem bat kiwe. Kani ke kenhuan kalalet ye kendo ikinong rep ban ye kren bat ki banang ni syakamat kemdai ban syasho ikinu ginong kayi ban 8 kilo iki marep jongki. Habakiwan bandi hayaudo. I Kongres Mary Kharpuri lapan bana baka KHADC kan penstam daga bateng ikinong kayi ki ba 8 kilo iki marep. Namar kani kan long ka jingnyat ben ikinong rep bat kan pendok nong bahaya ki. Ilong ba ila pentip ikinong rep baka hima meliam kala penmi ya ko hukum na dok kesenam arajar kat kendai ban mana teng ban om syasyo ban 8 kilo. Bat mentaru akish potrek ujemang lapan mi biang ya kani kejuk ko hukum. Bal adadan ke badang beteng mat 8 kilo kinong rep kide ban pentip mardor syaka KHADC ne syaka hima meliam. Kenang ban yo ban penstom kat kum ka kendon an ya gini ke badan keti ha ban 8 kilo ya ki mar rep na kinong rep. Kinong rep ila so ya halor kani ka 8 kilo. Ya kali ka 8 kilo na kali ka jok ka council nila ang menta. Namar kaladon ka order ka blami na ka office ka jong usiem jok hima malim na wala jar ka kendai. Baya ka 8 kilo nung syasyo Kau petang ki kriya bari ki borni dala de sei shai ki marshala mo te ko kilo kanum try kam show sei pendau di mabi kam 4 kilo kam de ban show ha 1 kilo ngadi sei ki mar ka kriya ko ka borni angka fix so kung kami ka to order na 2000 ka kendai ni happy ban ya basic kung ka to order em ko em nung la ano kan kilo ka nung kan show ang pinindal no la pag sabat ko em passionate ko be de kang kiniki mati kaladon karai na barok kiniang pabangin wan hida lagi hakas spot ban yui kata kejinge kabaki ta kinong rap kima ha bay ba ko kilo ilaya de penbe apa yang kinong rap kinong kayi bagi dia bendon kejinge songku jimut ba kinong rap ru kire ben songku abaki ai kimar ki joki chi kinong kayi ru kinum mo yabja hagu ka poru kinong rap ru bakim de ban do nong ndai jinshisha kaladon lupa ka order na ka office ka jong ka hima meliam adu 1000 ka kendai kabla penmi na ka office ka jong hima meliam balakhang ya ka 8 kilo ndai pat kin thau tang ya ki kriya bat ki borni jadi hangta bikin sala ban thiet ki mar ki jong ki amdei shu ban chuat lam sam be into na comments kem bakani ka jingwan ka jongi habani kasni kalong ka basay so but nakaliang ka jongi ru mikir pa rep ya kinong rep but aga jo ka poru ya kinong kayi kabag kin ya tray lang nakajing suku namar ba pi nakapor siya kapor kinawan kijing ujon abakado siya kano kahima malim siya kano ka district council di kan pau shairu siya par kumbangingim le kata ka di kaway ka ba ngiru ngikwa banay ka message ba nakaliang ka council amday ka ba ngi susyong kalangti ka ba ngimdon ka taga jing smokia nday ka ba ngi smokia na taga daw ba ngi sawan nday hindi ba ang bangi wan mentaro ganong let's say basuan na bataga no ganong daw nday pero siya ka to ngila tri ka kam namar ka kam
la ka kam banyak ese mo ka cuman Syamadan Madia ka bacuya ini la kapor sa kapor kami kamlong hiru bangiru ngin cuman mar bangiru ngibon kami ringin kem bahapo ka jingpek jingkmi ka hima melim hi bangin kem banang ni syakmat kanun dan kanu ka jingujor. Hagasngi tho diang pat sa Menteri Ketenat Karab Karyang i Dr. Amprin Lengdo rengkat bat ki MLA jong keseng VPP ke begentop yoba Ardan Mela Basayomot bat oba Adelbert Nongrum. Kilalit jurep ika yaudo ban sngap ika jing e ke bagi pat bat nong rap kimat na ke jing shaot kilo ki rap ha kinong khayi bat ki mahajon. Kani ka kenhuan ha ke jing let jurep kle kendo bat yo banekran bat kinong rap kinong khayi bat kinong thiet jing thiet ki bawan ha yaudo bat i Dr. Amprin ilaong badai ban penduk pendam no ika kentian ot kilo ya ki rap ha yo namar kani ka penduk nong bhai kinong rap ke jela. Kani ka menteri kelapan benaru ban kaliang ke sorkar jela kan sasyam kia ya kani ka jing e kenang bagi nong rap bagi nong khayi kin mat jeng e ne kanu ka jing do nong penlait chua ya ki kho ya ki berni hang ta sa thau ya ki kho la ka jong ya ki berni la ka jong ya ki juhur sapen sebut la ka jong te hadian katu kan notification na kaliang jongi ngadu araja khat khanda hadu menta ni klam yo so nu jeng ujor dia na kaliang jongi syo i ba social media na kaliang jong ka Hills Farmer Union lali kendu minister di kilawan kendu yang ngaruh office jonga dengan keli ngaki kiong pa ni klam ko lay yudo kade po yo boy rombang bagadang kata siwan kilo ita kising kita tagen kabalong ba teng nong penungo kenyangi ki badan hapo kasuki baru ban keno be ba tang ka yudo mamaman ka puat nadu araja kendai du mentang klam yo su kenu no complain habai dei bagani ko kilo kade be tang na banta nong rap nong khayi habala don ka jing yo stu jing mot hapadang ki nong rap bat ki nong khayi ngim da dei hante bangen ya wan hapo hapadang jongki teng nilai sulok bat ki nong khayi bat ki nong rap bubun sini ki ong ba ki don ki middleman ki ong ba ki marap ki poy hang ni po yodu tang kumba 100% shwa baken poy po yodu ki ladon lupa kita ki brio ki banaba ki balabat kali sitang lenti hang ta ki babun ki yot kilo lupa sabar ha po yodu jongi nadu arya kanda hidu menta kamdon su ata kanu nu jingat kilo takadang aku ban keren yang taro nomor tentang kia le taya kata ko kilo bomlong kan lai tentang ki pun kurslai yang iru ki bade tentang o kamar la poi samairang penban ki brio ki poni o umar ki umlong kata ke iru ni kwa kan lenti preng kinong rep ro ki hable bah kinong dir ki hable bah kata ka bakong santam kata ka jung kata ka bangi kwa to merang imon hang ni taman ong bangin friend tang unong rap ni suku ba unong dir un sem jinge unong rap ki sem je naga jing ba mebek ker komitre kam paramapi pie lalong no ko syukori we penadu menta unong rap umde bersyukori kinong thiet ukim de ba lebe unong rap tanga ta kala bet bat ladang yo i bakadang don ke jing don kampan bangin nang penklan susu sanaka sorkar ngin le ya kataru ngide ban ketmau ku we ki yau ki hat hari kasi jentia ki judehi ki yau ki bapenyat ka sim ka hima ka district council ngiburom ya kata namar ki dei maki ki balong try ki yau ngrengi nakaliang ka sorkar ngin sa form pat ki wei pat ki kenja guidelines la ni ka kenja jing ai jing mot kumno pade ban pek ba kadon ka lenti pedeng aban yada ya ka hok jong unong rem yada ya ka hok jong unong di bat ya ka hok bajong unong thit kanlong ka babakla bengin ong bakam don ka jing 8 kilo kanlong ka babakla shibun bengin ong bakam don ka jing 8 kilo dein mar badon baki sawan hiar manin na dis council ban pensange dainam dein ka jingwan ka jong ki lese ka dei hadin baki iba kilatip penginwan mangi menta kasni kendengi ka ek program bengin ada ban penbai lupa ngiwan bat bani kendu iginong rap ngilayo sngow unong thiet ru umuncur bakadon kajing ong lang yong ka khlemi na kalyang jungi kami na unong thiet ba unong di ba mla len mla laj ha ka kam khai pateng ba ibut udan hi bole to bole syukor henre ngi lakren kajing kren ba nang ni smart tong ini khai da ka ba hok no bat kita ki nong rep ru kin le hok bat kita ki nong di ru kin nong thiet kin le hok kata ka de ka ning kong shwa ka ba ngin sedang bat na kalyang kajing ki bole ong kam don an ban ot 10 kilo kajing ot 10 kilo ka de kajing ot kabla ot palat pot banong bakam don syu kalong ba bakala tenadu menta ka singin do lasai kam dei syu bandon kam dei bandon badru
Ondalawan kata ka jing penbet na kaliang ka sorkar. Kenang ba kata ka rukom penbet ka jing kanlong nakam taki nong de banam taki nong thiet kumju. Kam dei ban ni sya liang yenu ino. Telara kadan ka jing pamilih syukur na baroat kan bet. Tendai beri pu umar. Ngatang ngim don kam ban pensong nong rim umar na kata ka song bangi song. Wanang ba otno 10 kilo namar ba umar umbah kata te lese kamlong kalinti ke bebet namar mla ban ong ba pin kesan ye ke jing ot ye kini ki jing song pin duduk ke pulo ka berni ka syang ka bodon kam kalong ba haba phiakot pinong thiet ki ben thiet haba ki pan udor mar uba biang uba paka phi sutu kum no bani di padi ke jing di thiet ngimla ban batai lut mangi hang ni ka songa ke jing start ju phi ki nong rep ki nong thiet ki thiet mar kum no ka song ke jing start nong thiet mo ladanga nga thiet babi tengah syak syukur Nang adi kan thiet ke basta lada phi pion di mentai nga phi adu mar u bapot la sang no phi beli pion di mar rano nu mar phi sim no ni psa kata kan ke de benlong mla pat ban subu ya kata 8 kilo tang namar kata lada lap yu mar bomlong pen phai no kinong thiet syak dan bat ngang la thiet ke dor ke barem phi di man ai mar bo bha ngathai lar kai sai ke ko me kren ni khana ka tin ka thliet ha ka kam khai kan mi ke ne ke amatang gawi ka basahi ka long bangim po asu bagan don ke 8 kilo